تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرت بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنتهذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يظنون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا والفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بسبب قراءة سورة الياسين يا رب العالمين اللهم اغفر أمواتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحطايا كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وعزتهم من عذاب القبر وأدخلهم جنة الفردوس يا رب العالمين اللهم بلغ ووصل الثواب ما قرأناه ما تلونا هدية واصلة إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم واختم لنا الروح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات وثم خاصة إلى ما نويناه تقبل منا بحرمة الفاتحة
Informacja që prava kula sot do në ringe ki gjamia, dhe shupan gjene po shëll dinaria, je pral 3 shëll dinare, pral 2 shëll dinare, pral 2 shëll dinare, pral 1000 dinare, pral 2 evri, pral 1000 dinare, pral 2 evri, pral 2000 dinare, pral 500 dinare, pral 30 evri, 200 dinare, pral 200 dinare, pral 200 dinare, fen 1000 dinare, pral 200 dinare, pral 200 dinare, ukupno planaka gjuma ke disa 8.600 denara, meftava dhe shevri, Allah inshallah bereketin e ka delen, të robila qosat në karakelen, wa sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له. أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، Kra hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko ai talo yaračija sajale mengor. Kra hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko asakale voz viši medinea pravja koro leakja, ka šuke kana gafletime kalbija. Kra hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko asu putingjamen kakva voz viši modinja čal voz viši mecelja em idealija. Kakva mubarek diveana salavatijem selamija. Upravo maro primeri učitelji pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upravo leskeri familja, upravo ashabija, em upravo sao kola so gjivdingja kale voz višime porukencar, em akaja dunjana mukle nisar aver osen sar muslimanja. Sagilime pšalale ne penjale. Akala itale neko bor momentija kote družinamen dersencar, taro momentija e Ashura keri. So i tala kova divesa Ashura keri. Dive Ashura keri vojedno oftalo da dive kurtuli baskor. Dive o Bajram lupe pekamberengor. Dive koga oslava manuša. Kola su i kergepe Allahe Azza wa Jal. Ali lengeri istaknatost. Na ne dive pšalalen na ne pejgamberi kova si neki muka, ako dive Ashura mato je kurtulime. So znači ne lako dive sa Ashura kor. Da li znači ne dava gudlo šutljaši reta vera buke Ashura? Na. Ashuri kjola lafi taro Asher, deš vozvišime bukja so desisale, deš kurtulive so desisalile, strikne ko deš to Muharram. Емодолеске нарекунела пе Ашура. Јетари најглавно ситуацијем себе писовски си значај. А кале диве се погото дешто Мухаррем. И тало куртулибе Муса скоро алихи селам таро фараони леанетуллахи алейх. Емодолес каква Мухаррем мисиле значај. Емисиле барите дури англаво Мухамед али селам. Açal nije kader situacija na nele vrednost, osvem o šućurije Musa skrali selam, leskere sledbenikija ki pobeda uprali nepravda, açal so potošno kerela pelafi pšalan. O Musa alihi selam nikaske krivo, jedinstveno so božajnelasne jek jedinstveno Allahi Azza wa Jal, kova so perela ki sežda Allaheske Azza wa Jal. Smetingjaja faraonesk, uvek o zulumčari, uvek o kva bizodini, dikela taraver prizma, dikela peripozicija, dikela deka na netel aktuelno, dikela deka na netel popularno, kva so prethodno leskere sihir barži obavestingele, ačali pojava je kemak semestru tarobenu Israil, kva so leskeri vlaska perel ko leskere vasta. Soka kerelo faraoni žedno açal vlas, žedno açal stolica, žedno açal dunjaja. Kada ja situacija faraoni lanetullahi alej, sa so pojavingjo vela muž, mudargjo vela. Sa su i si džuvli, siluingjo vela.
agartalo paro o mu'minsko gjigdipe. O drom gjiko gjeneti pralale nane lesno. Офтало окружиме разно не парипае, па не случајно пекамбери али селам кавакерел кавела савко паровахте муслиманенге, ти керем породини саркогейтало паро жаро ти кере которо вас. Сарджано вахтия са попаровела чачипаске ти керету ке Аллахеско родини. O Musa alaihisselam que daia situația napuštinela opurano Egipet, palojek vaktiu Allahi azza wa jel naredinele Musaske, o Musa, džako faraoni, wa kullehu qawlen lejina, en vakereske kovlo lafi, povi kujne kaleskorodrom, primetinalea cargo Allahi azza wa jel, vakereske kovlo lafi, a janena quaitalo gyunaje faroneskor so nikoj na kerja. Gelogi ki avia krajnos te vakerel, enna rabbukumul e'ala, i mesim to maron najbaro devel. Pazim, manush penela pe devel, o Allah i penela shujela fe, kovlela fe, gjau putine keleskorodrom. I koji se am tu, acel neko a gyunai so dikja prema toro fal tu vredinele, telele scoromui, tena kerele Allahi, kotarjanu Allah dekana ne tu putinelor. Kotarjanu deka tu šajti kome tarodini, Allah lete zastrštinelor. Kotarjanu o kraj sartalo maškartu temlesa sarkamu ki dunjaje. Prvo pravilo i talakva, nikogaš paro lafi ma. Uvek vaker kovlo šukar lafi, kogorte diketere prale ko bila čodrom. Kada ja situaciju Musa alaihisselam kavakel, o Allah, poker moro pravo harun to vel manca, to vel mange potpomožive. Kada ja situaciju Allah jazđel, udovoljnjao rodibe Musasko, so haljovaja katar. A Marija čina, amaro zorali pitalo ko džemati, amaro zorali italo ki familja. Sar sosen zorale ko džemati, Sian zoraleda prema o najbaro dušmani. O Musa alaihisselam, aka ne ikrolan vali najbari sila koja dva vakti, a dva italo faraoni, najbrojno vojska. O Musa alaihisselam darala, koja dva momenti ko o Musa alaihisselam penela pere narodoske, o Allah naredinjamige te napuštinao Egipet. Sledinenale. Džala premo panio Musa alaihisselam janela ko kurtulibe tari strane Allaheskeri, no savo kurtulibe na janela. Šungjao faraoni pe vojskaja mukela pe palo Musa alaihisselam te mudarel le emleskere vojska. Okvo labilno imana kakrel, koja belja bre amen sledinjame Musa. Soro dingjama menge taramarora havduko te sredine Musa, a това je talo sigurno meribe, pala mende vojska, Anglija mende baro paniko te katastrova. Ama no Musa alaihisselam na razmisinela snagar, o Musa alaihisselam sinele je kijaku ubedive kuaso Allah ko Kurani vakerja, inne meje rabbi se jehdin, manca li talo moro Allahi, mo manku putinel, ov manka rakel, ov manka zaštitinel. Dodeka Musa alaihisselam direktno džala premo panju pani leske pravjola, movela kurtulibe, Musaske alaihisselam, leskere narodoske. Akava kurtulibe pralalen so ovela, bud beš ropstvo so kergeo benu Israel talo faroni, baš ovela bešto Muharram. Kod divea šurakoro, Musa alaihisselam zahvala premo Allahi azza wa jel postingja. So haljovaja katar palaleno radosna momentija sartre bela ti izrazina. Da li izrazina ale pivoja rakijaja, da li matibaja, Wallahi ko Kurani vakerja. وَإِنْ شَكَرْتُمْ لَيَزِدَنَّكُمْ Ema tumen sen zahvalna ko Allah. Wallahi dela tumen bereketi ko adava. Babina na ovela rakijaja živeli.
Yek beş tergahın aksımış alkoholea živeli, puna ne bereketli madava čavu. Ama ni čaj dešosto beş kerga puno lesvo, pohajli me romna rakela, vallahi va kerga, sen zahvano Allahi dela tumen bereketi kadava. Kergen kufări, ne giringen o șucarive, vallahi na dela bereketi, na dela napredia. O Musa al-Islam postingea, elhamdulillah. Koga shungeao Muhammed al-Islam koga loki Medina, dikjaja o didonem postinena. Em pučena, soske tumen postinena. Aquela zahvala ko Allah azza wa jal, o Allah kurtulinge Musa al-Islam, em leskere nardo ko akavadir. Toga šo Muhammed al-Islam kavakerel, koji tumen dar na halana pila, nek postinela akavadir. Te dođa kergano okova beš, amen panda yek dive pluska postinar. Ja yek dive amlal, ja yek dive palal, te razlikuina men taro jaudije. Sosi kavela men palale, akea tikni slučka prijala akea šure musaskere aliselam, kova alaj kurtulingane baško akavadir. Akarege isja men palale neko bor dersi. O prvo dersi, i prvo poruka so trebala te haljova i talo. Ala kentumen tari nepravda. Ala kentumen nekaske te kere nepravda. Bez razlika ko bortovel tomaro status izoralo, da li finansijsko, da li fizičko, pokorna leska zaođe. Ma koristim ti arogancija prema poslavo tutaš, ko nepravedno način te leskoro haku. So pejgamberi al-Islam kavakrel, el-zulmu zulumatul yomul kiyame. I temnina, i talo temnina ko yomul kiyame. Samo pučkoga ovorda čola defeki šuma koga na ne svetlija, ko vrtalo strašno. A zamisli na dva ko yomul kiyame, koga ne keuprale džehennemeskoro mosti bizo temnina na kajli džaje. Wallahi azza wa jal hala sovel. Jedinstveno nešto. O Allahi azza wa jal sodela o haki i talo o haki zulumeskore nepravda koje. Kerjane kaske nepravda. O Allahi azza wa jal panda ki dunjaka si kavel tuki. Panda ki dunjaka del tu ti kazna. A baš kako jomul kijame. Sad, na primjer, i nepravda, lelja nepravedno nekaskoro barvalipe, ko Allah borčeskoro, lilja nekaskoro ker, nekaske svedočingjan protiv leste, lilja nesave čaja bojra, emsar mangja maltritineala, frdeala, akvajtalo zulumi. O Allah azza wa jal kaptatka si kaveltuke, o Allah hala sovela dva ki dunjaka kereltuke. Po naodoriga prava muslima, Can deka, o Allahi azza wa jal, trine kitapencarka i kjolko jomul kija. I sije kitapi, koto Allahi azza wa jal ka dva kitapi ne oprostinela gjunaj. Završnjako džeknemi. I sije kitapi, ko ti si šanco Allahi te oprostinel tuki. Mi sije trito kitapi, ko ti povrzimoj manušenca. Save kitapenge kergjola pelav. O prvo kitapi so značinela kitapi džehnemesku i talo se ko je, kova so kergja širke Allahske azza wa jal, prepišinge Allahske amal ko božavive. O Allah azza wa jal, akale fardela le ko džehnem. O duito kitapi maškar, o Allah jem tuti talo djunaja so kergja. Ili ko prostinel tuke ili na. Emotrito kitapi prala musliman. I talo povrzimuje manušencar. Ko bor namazđijao, ko bor džumađijao, ko bor ramazanđijao, ko bor sadakđijao, ko bor hađijao, aman kujani ko hako ne kasar. Ko dženeti na kuja musliman. Sađi kote na kerela tuke halali oko vama muškarske kerjan nepravda. Šehidi su i šehidi. Gelote branine lesko rodili, lilja neka skoro mali, neka skoro borči, na iranela, ko dženeti na kuvela, panleva sencari talo ko leskoro kabari.
E agar da pralale no Allah Azza wa Jalla o zulumi dik sar kerga, o faraoni diken po kraj sar završinga. Kuvjao faraoni palo Musa a.s. Potopinjao panije Musa, faraone. Sarinu ništi salile, amano panije faraoni kalgale ki čistina džanena soske, zadamena je dveo generacija te dikaje faraoneskoro telo. Hajde ko muzej ko Egipte šajte dikeno telo je faraoneskoro. Zadamen odeneš na manuša te dika o nepravedna manuša kogor poniženo završeto kisinu. Agar završneno nepravedna manuša. Agar završneno zulumčarje. Jodoleske pralalem o zulumi i nepravda manuš trebala najviše te dara. Akva je talo prvo dersi so trebala te haljova. Oduito dersi tari ašura, to jest tari slučke musaskeri talo. Nikogaš ko dživdipe man našalen volja. Nikogaš nasminena te predadinentumen bez razlika so pogodinjatomen ko dživdip. Dihem kva parohali, prenesingio leftašel dersine robija obenu Israel ko faraoni. Si luibe džuvlja, mudaribe emuršen. Adem nari situacije i talo dunjajakiri gajle uništine lamen. O luksus uništine lamen. Ali ek mangava takrav, ej musliman, so god te pogodinel tut ko dživdip. Ša Allah iskušinjatut nasvalibaje, ša iskušinjatut problemencar, iskušinjatut gajlencar, ma predentut. O muslimani nada na našalela. Se uvek kalalen palo bršim morati i klolo kam. Pali se koja ugodnica morate avela mengi uzdolnica. O primjer pe camberegiri tale but. Diheno Yunus a.s. Gълтинjale kiti. Sigurno meribe. No ko sigurno meribe na našaljan nada ko Allah Azza wa Jal. Samo kergaje zikri. La ilaha illa ente subhanek inni kuntu mina zalimin. Na ne aver dălsem tute, o Allah, ceea ce paske me nepravda kergjum prema man. Akva neko tuke pravilo ko dživdipe. Arakljali tut paripe. Borči ko toro dživdipe. Neizvesno situacija. Problemija kerutne. Vakera kava zikri. Vakera kava zikri. Em kadikio Allah Azza wa Jal sarka olestinel tuke. Po naodoriga prala musliman. A zar na ne tuke dovoljno primjeri koga Ibrahima al-Islam čivgele dživdokija, o samo na dinjape ko Allah Azza wa Jal. Em vakerjana ne mangi pomoć niti taro Džibril, niti taro Mikej, ama ni pomoć taro Allah Azza wa Jal, talo mangi potrebno. A kala tale but važna bukja so trebela te haljova. Vojedno trebala te haljova prava muslima. Džanko dva momenti koga to kalbi navlečinela prema Allahesko rodini. I si problema tere srce. Toro srce talo but nepravedno. Kuvjane kasar ko hako. Kerjane kaske nepravda. O nepravedno kalbi Allah Azza wa Jal naphavela leskoro kalbi prema Allaheskoro ket. Džaneo Allah Azza wa Jal nepravedno manušen sarkazni nelalen. O nepravedna manuša Allah Azza wa Jal ki dunja dik sarkazni nelalen. Prvo delalen na poslušna čave. Ako dikjako toro čavo na šunelatu, pučkor kori tut kaj grešingjan, kasar ko hako kuvjan, si tut hako premo Allahi. Hako prema tutem premoja vera. Sarter gove hakoja prema ko Allah Azza wa Jal. Te na grešinjane okolinake trujal tute. Te rine pravednost, o Allah je prvo so dela tut neposlušno čavo. Duito, dela tut agaro klasu i tu i najpaše trujal tute te hovalen tut. Tove izigrimo. I trito kazna i talo sebe pljačali nepravda. O najpaše manuša mu kenatut.
amala, familie, dostia, roni, rom, duirona, sebepia cealo zulumi. Shtarto o Allahi Azza wa Jelle zulum çareskeri dova kabuli ebet na kerel. Kobor mange dova ker, o Allahi na prifatinel. Bashko Allahi Azza wa Jelle so delalen na svali pedale manushen, em delalen slabo telo te ovelen upralende sebepi acal lengeri nepravda. Agar završinena zla manusha, ako ja Itali i poruka phalale e ashura kerien taro dešto muharre. Podoleske mangati izvesti naftune. Inshallah taj sasjam dešto muharre. Em shukar thalo te postinel po taj sarut no dive. Acealeske ni vledno so pejgamberi al Islama kerge. Koji postinel dive ashura kor. O Allahi Azza wa Jalla proslan deske regionahia je kebe šeske so kerge. Te razlikuju na mentaro Jahudije o muslimani postinela plus panda je dive. So znači nela šaj aj dve ako se postime ili pak subota nedela. Em akva je talo dovoljno te postinelpe em te kuva kakava baro sebab. Leske phalale na mengi açote kera dova ko Allahi Azza wa Jalla. Olaj te dela me rahatluko ko amare kera. Olaj te dela me rahatluko ko amaro iman. Kera dova ko Allahi Azza wa Jalla. Kera kela mentalo seku iskušenje so na namen takati ti izvržina. Kera dova ko Allahi Azza wa Jalla. Sada kavar divesne kurtulibe pekamberen goro. To vel damaro kurtulibe. Tar sekoja sekiracija. Tar sekoja kufori. Tar sekoja bilači. Kera dova ko Allahi Azza wa Jalla. Hatăria ceala kavar dive. O Allahi Azza wa Jalla te klamenge o imanite manga. O imanite sigara. O kufurite mrzina. Taro haramia te naša. Kera dova ko Allahi Azza wa Jalla te dela meno hajrija kalet dive seste mo hajri sajt dive sengor. Kera dova ko Allahi Azza wa Jalla o borčija tara mare kera duira kerel. Amare nasvaleno Allahi neka saslarel. Amare maksamen ko lengere druma neka rakel. Adva so trošingo Allahi lenge neka nadoknadinel. Amare mulenge Allahi dženetja neka del. Ekulu kauli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Perenemistveno safja so safja tautaru tamam ju namazı tövbe. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا عز الجلال والإكرام.
Hajde ti te pogledam da smo bili. Niš na kratko? A niš na kratko kako to? Dođe. Za mene ovo moj ima da to je bilo dobro. Sam napravio ženu. Ti puštam poslanicu. Da. Hajde, poručiti predsjednik. Gotovo.